ha ile maya e ntse le maboya mmuye motle he nako di fihlile tsa hore o le bohe la hao lenaneo le mathema lodi ka maritshwaneng ha phopoma makweba ke le hae la hao ke Lesotho Tribune e tsamaya ka hare ho marangrang he wena mmuhi ya kgabane re boka dikgomo hape gona ba Lesotho Tribune letsatsing la kadino re boka dikgomo re na le moeti diphaposing tsa kgaso mme moeti wa rona re na le yena diphaposing tsa kgaso ke Honorable Fako Moshoeshoe ho hlahale ba tweng la Hamabote number 29 ke belaela go lentse le bitswa jwalo goba jwale re na le taba e nngwe mona ya tsheho botjha ya mabatoa e tla etsa gore re nne re be hlokolosi ha re bitsa dinomoro tsa mabatoa goba jwale go bile le diphetoho nyana mona le mane tseo re ntseng re lebeletse hore IEC e tle ke re fe hore na bane ba hlileng ba nang le boipelaetso bona ba tsheho botjha ya mabatoa hantle ke bo mang le hore na taba tsa bona di felletse jwang ka mane ka makgotleng a molao jwalo ka ba se ba tshwaretse hona teng wena mmuye motle empa letsatsing la kajeno jwalo ka ha ke se ke hlalositse hore re na le moeti re shebile haholo hona ka ntlong ya ketsa molao hobane hona le ditaba tse bileng teng tse bonahalang di hlaha ho Speaker of the National Assembly e leng yena Ntate Sephiri Motanyane ke belaela hore Ntate Sephiri Motanyane ke mong wa ba tsamaisi ba Parliamente ntlo ya ketsa molao ya Lesotho e ka nnang ya ba o ka hodimo feta bohle ka dilemo tsa tshebetso Parlamenteng ya Lesotho mono dinakong tsena tsa ho tloha 1993 ho tla fihlella ha jwale ke belaela motho wa ka mohlahlamang e ka ba mme Ntlhoyi Motsamai empa mohlompheng ka nthuisa mona wa o teng kwano re tle ke re dilotobanye le yena pele ha re hlile re di sheba tsena tsa Parlamente re ke re be le nalane nyana fela ya bo tsamaisi ba ntlo eo e kgabane ya ba hlomphe ya ketsa molao o tla hopola mmuye motle hore Ntate Fako o dikola di mmalwa mo Parlamenteng mono hoba ha re bala ba dula setulo ba di-committee o tla hlaha ka ho bona haholoholo yane ya social cluster e shebaneng le ntho tse mmalwanyana e ka ba ke tsa le bophelo ka nqena le tsa thuto ka nqane mme e hlile ha bua dipadisong tsa ho bala ba dula setulo o tla mo bona a hlaella o hopole hape hore Afrika ka bophara ba yona ke yena modula setulo go tsena tse amang bophelo Parlamenteng ya Afrika e nka dinaha tsohle tsa Afrika ke ka mokgwa dikola tsa hae di leng ka teng wena mmuye motle Ntate Fako re a o dumedisa Ntate lenaneo lena ke la hao so le tlwaetse wa le tseba Ntate khotso e be le wena mohlomphehi ke a leboha hlenda le khashini dumela go dumedisa Ntate wena monga lenaneo e sala basebetsi mmoho wena ntse ba thusa technically go taba tsena di itse hore di fihla hohle mo setjhaba sa Basotho sa batho ba boithata le botle ba ratang lenaneo lena ba mametseng hona jwale mosong hona jwale Ntate ke utlwa ke le motlotlo ka wena iqale mo ha eba hopola mantswe ya ka ke re na ha ena tla pholoswa ke baqolotsi yanda ba hlwahlwa le ba phatlalatsi ba hlwahlwa yanda ha eba tabena o mpitsitseng yona e bua tsa tsinwella ke Speaker of the National Assembly ya Lesotho yanda ebe le pele senyana go fela o se bile o letse ditse re la le taba ke ena ha go ja re tlo bua ka yona ke yona tabe re bontsha go le bophatlatsi bo hlwahlwa ke bona mme hantle ke re bua ka tabena ene bontsha taba ya accountability yanda re bua ka accountability ha ranta Basotho re nana ba accountability taba fela go e be executive ne go paswa ga fela mohlompheng re ke re pele re tla go yona re se re hlile re kunyata o konthuise fela gore ke re gopotse babui ba rona hana ho tswa 93 fitlhela hona jwale Parlamente tsamaiswe ke yana Ntate Motanyane a enka dilengwana ya ba e tlotla e ba mme Ntlhoyi ya ba ka morao e se ba bana ba ba ntseng ba kena banka nakonyane e khutshwane be ka mbo ena mmele le boang ga mohlanka bo Ntate Lehlwenya kgopolong ya ha hona hana ho fitlhela hana tse ho tswa 93 bo tsamaisi ba yana bila ka ba tsamaya okay hantle Parlamente bo tsamaisi yona ke speaker ka ntse di deputy speaker le gutla ka ga bua le ka deputy speaker okay deputy speaker hle di change ngata ka lebaka la hobane
le ditulo mo di tso fela ka simple majority ke nda di tso ka simple majority ga di speaker se di se le mama ke tlo tsona di sna nalane ka ga buang ka yona isale ya parliament mo no o lo sheba nalane ya parliament o tla bona di chance bona speaker ga ilaba mang tla tsamana tsona jwang ke le ka ne di big mo tsa fela ka sofa batho ka buang ka bona ile ka ba speaker ga yo ba tseba ka ntunyene ke ntate motanyane ke nthu ke bona batho ile ba di speaker ba le ba le ile ka ba di speaker empa cha re bua ka batho ba gale ka ntwe bona di msitsi ba le teng ke batho ba gale ha o ka mo tsa le ka parliament ntse le mokgetho wa tsedi ke yanda na ya ka dihle o ntsara ntate molele bontate molele ba le teng ba ile mokgetho wa machacha nda hape le nentse le wa senkunyana yanda ya le zo la senkunyana ile ka dihle e jalo fela la bua ntle tsa di speaker of the parliament ke tsona tseno ke tsona tse nkang temeng ya tsona bana di thusa go bebenyana di thusa ka ntwe tsa two-thirds majority e fumana ha o bebenyana ile bila holo mohlomong ya re phunyella taba ena ya accountability yanda ke re ke ne ke le tholetse sa le bohle ba ntlong ba tsa mositsana lo ha o mme ke go bega mehla ke re go pholosana ha ena go matsong a lone go matsong a ba etape go matsong a batho bohle ba ditwa ka re na ena ke a bona ba irata mme ke tholetse taba ena o entse ka motho tabena go rona ka le parliament it came as a shock la re sa tsebe ka di speaker ga o tla announce taba ke re nyona ena a re itsa gore hela ba hlomphehi ba kgetha go setse in fact ba hlomphehi ba parliament ba kana ba se ma kgetha ba fetsa mo aga o setse matsatsi ya 15 days re bua ka rule of law re bua ka rule of law o latela molao ka 15 days parliament ina tla be tsa aibo 15 days nda me a hlalosa hore re time ya ba re ile phomolong latana tsamaishona e re melawana ya tsamaiso ya parliament re ile ba ne mesebetsi ena e re fueng ke setjhaba ena ya go tloa re kene parliament ena le tshone e re phethetse empa la o le go bona la ka nete go na le komiti tse itabaletseng ke gola tšhe yona o e hlalositse ke ka go sora ke tla fela ke tlo bua ka ena ha e so metseng yona gona gone na mona mana a phatala ditseng gore ke saletswe ke melao e mmedi na go nne jwang mme tle ke o tlolle ke gola le yona ina melao e mmedi ha ya tola ke hantle gona mhlomong tšhe ke ka ba ka bitso rona jole ke parliament ga ka ntha ya tola ke hantle ne ile ya ngola ka tlatso ya ka ntse molao ona o balang o tsetse melao e mmedi ke molao o go betileng jwale go na le di amendment tsa snat le di amendment tsa snat di tsona se di entse o se fela ba molao ona o tsamae o fumana royal assent o fona signature ka mototeng e le gore bunyane be molao o kena tshebetso le rona go pretela parliamentary social class go pretela empa o latela tsamaiso matwa mabedi a ke ta tloga mona ya go snat le go so hlahloba khoneng o le mo se bona ga mona e ka go hloka go amend e be ba e be gore ke phetho ya gona ke la ntshona ba gatse e ba tle ka la kona ha kana le molao le mong o nka go matsogo o qetela wa Ministry of Health wona wa Medicine and Medical Device Control Authority le ona go qetile o sona jele final document in parliament man go re jale ona jele go be ka pele ofisi ya clerike e le ntafole jale itse go allocate ona o lo hlaha nthothi notice paper ning o kena ka ntlo meaning ore ha go bua so far e ha o sana molao ka reng ke sa setse le gore ke sa me go sebetsana le ona o fedile mme ke tshepa gore begine tla re fela ditlo mo tla ka tseba re bua molao jale o fela o fitile mme wala ha o fitla o ka ta o fitla ka ta o etsa go qetiwa ke molao ke process ha eba o ka ba gore melao e tloa 2019 ile teng ka mo go ona e tse fela go ona ke process e thata bona bo haisane ba bona ba haisane jalo bona e feta masonga ba ka ra jalo re fedile ke final product o fitla o ya o sinya ya tlarake to sheba antle le coordinator ga o tloka ka ona o shebe a o se o sinya tlarake o hlonofatse bela o hlonolofetse be wa feta jale o ya ka ntlo o hlang di sweeping le be fana ka report ya molao o tla bo feile mosebetsi wa gona fedile ba ela ntse ka temela yohle eo e bang makala eso anana le yona ba ne ga ke re le mmuso a o kena o ipha program o latela
ditaba tsa lefatshe na di jwang ipopisile mafatshe ona o etsa ke hopola ona wa Medicine and Medical Device Control Authority go ke molao o lefatshe lo emetseng ka matla o ke o tseba go jela go tseba go le Ministry of Health go tsetsa regulations tse amana le taba tsena tsa ba hopola ba ona ka ra Ministry of Health ka ta khile ga fisa drugs of abuse mme o no le molemo a go drugs of abuse ba ke sa di cannabis sa ntse tsela ka o fela ka tsona fona molemo la ile ngwana lo a bona la cannabis se batla ka ntse se ntse ka ba so ke se jale mme e tle be go tle ka ntse go itshwara ka go jale se kana le mo melao ena drugs of abuse gena le Medicine and Medical Device Control Authority wena ka tla tsoetsa regulations based on na le le ke taba tse bohlokwa hore ka nna nna ke ka ne sofa makala a so ba di ba tswa ha o le committee le mo studio makala 4 a ke rabella ho wena ke la makala 4 ke gender ke social development ke education ke health ka o fela makala ke bona hore ke ntse ka thata hore se ntse ka thata hore ke bona hore melao eno ya bona ya feta ba melao me tshwatso za melao ya feta ba melao mme o itlhokela ditlaetsong ba motho ka bomong ka mo la studio ka bomong hata ba tseng di jwalo o kopana le makala molao wa lona go feng o tla mo tla treatment mme o ba dule wa setse mogao e tsantshile o ntse di shelf ngantle ha ba hopola bo disability equity ola wa batho ba disabled batho ba social development o rene o la tiko ke le lefatshe le mona le re batla go taba tse di ditsa mme tabe o hlokwa go enka buang ka ena ka e tsa Basotho ke dedication ya Mula Studio go ba hona yo tla fansa la di funds tse teng ka kana o etsa mosebetsi o hloka tšhelete fansa la ha rena tšhelete enough fela jwale o tla me o dile gena le development partners gena di partner ka mona tso tla me o dile fatshe bona and then le bona di partner ka di ya bona ona bona le motho ba di tleso ka ba o fa fela ena ka go wena ke entse ka tšhelete tsa matšhaba ke entse ka tšhelete tsa partner mela ona bo laws of road ke entse ka tšhelete tsa matšhaba I can name them all ka o jeza hore mela o itse re tle be ke le ona no Medicine and Medical Device le ke matha lo hohle mona ke kopa le dipampiri batho mona ba na le bokgoni ke ka bitsa ma bitsa bona mona ke go mpe pampiri tswela pele be khena le legal advisor ya health for jole ka tshwana ka matsoro ke bona go tabene tla feta bana ke tswele haeba nka tloa parlamenteng molao ona wa Medicine and Medical Device Control Authority sa isala ya go sa tsona na ke bitsa mme ka ona ke kana go ka tla ke dila ke tla le wa sa mabota ka mhlaka di fele le ba ke tsa ba le ba bona ba le ba mphana go ina ka ke nana go taba tsana ha ina di se ba etsa di fedile di se ba etsa go fetile jwale mme ke bontsha ba ka re tla 15 days in feta ndate ke tla be ke matsong la melao o tla bo tlile ntho le mo tla be tlile ga o utlwana tshile mona re a tse di committee ha di na le melao e matsong e mehlano ka ofela e so fiti ya bona nna melao e se re fitise e education ile ka tsitsa molao wa education ya 2019 la feta ya ba fitla gender ba ke tsa tshena ya counter domestic violence bill ka etsa tshena ya loss of autonomy ya ba social development ke tsa bona ke bua bona nye disability equity bill jwale health ka etsa ona wa drugs of abuse ka ba ka etsa lona na Medicine and Medical Device Control e lo re so far ke ntse melao e 6 ka ofela ha o tsu ganza go tsa ba bana le 5 but they not even by the line one it was ka ne re na le challenge e kgolo because of COVID ile re fa challenge e kgolo mpa hlolela modimo ile re nyanyeletsa ntlisetsa taba o hela a go itse motion hore o sebediswe dikanyetse ka parliament ke re ho parliament le ka natse ke bona le ntse ndana ke bona ile go na bona ka ofela la o thata tse tsebo re attend ka marang la go tsena setting hantle aiming is lo tsatsolo tse ba re COVID di tlo ba teng le dimela ba tabena tla re be o faletsa lo ya matšhabeng bona di meeting le setse ke bona hore shelter e sa le ka kana itso e tlo fokoletsa go tsenya di meeting ka marang ba go bona na bona ka fola se re kena di meeting ka marang se ile shelter na ka mo ba mme ja re thusa go lo ba le tsa tsona tsena tse di etsa ga bana o bua le naha tse di ka tsona hore ke etsa tjena ile go ntwe e tletse hore e nepahale e qualify le bona le international international hana mo le etsa ba guide a mona re tjena ke wa sheba o di tsa bontle o bona suite le yana hae ke ne mpa ke re fela nda tle ho bontshana ke ratile tabene nda ke mtengena itseng a mokgwa jwale go bontse hore re account mme ba bontsha hore nako e shaidi bua di kgetho ngwana jwale mme Basotho ba tla tseba bona ba ile go kgetha batho ba mfuta o fe
Jwale meaning that ha ka nkua ka tsela ntate ya hore ha re batla ho phosa ke re tlohele nthwana ya go mhlomong go rekela dikhoto o etsetsa jwang chase wena ntate ke ile ka dikhoto mo tse ke la esha batho ka dikoloi ke reka dikhoto jwale ke to ya tsatsi ile hore na ha e tlo sola pele le bona mme jwale ke rata haholo mona mo ha e supa ngaka jwale Basotho le tla tlameha le ka hlela le bona batho ba phethile mandate yona ya fe jwale mme ke bane ba bone nna le ba etsa jwale it's whole ne Basotho mme ha ke rata le blame ka tsa le tsa tleta wa jwale ho tla mang go le mo go tla lebelo la le ba interest tsa bona mo le mang ona na go kisa mang ka mabaka ka ke tlo benefit empa na it's not you give the bigger picture ke na ha so lo gona re bona jwa ka nda di ka bukusang ka fala kanta ke a tswala motla patala tswa le motla ka la be mona le ba kolotsi a ke tlo bua ka phate phamile e ba mina ya get out of the report e fitisa parliament action that ke tla me o hlaba modisa like sa o tsebe ke reng billion in a challenging go pola motho mo moholo a re ne ke sa dumele gore Lesotho le ka kgona le ka etsa molaona mme go leba ka ele mo fe mona ona wa medical device control authority ne ke sa dumele go go nya ka isa le parliamentary go ka ba teng molaona ka dira go leba ka mogete mme tshwara ba ka ba tswa motho a ga tshwara jwale mo lebong wana hae hana ona ko o bulelang Basotho monyetla wa ho rekisa ona ke ona o tsetsa gore ntho mo le nngwe se cannabis fe mo le nngwe le ba le ditlhara tsena tsa Basotho jole re tlo re ba le laboratory tsena tlo ga o ka tawetsa moriana ha o ntate crash e be lo go isa laboratory ma yelo wa bontsha la moriana ona ha o le tjena ha o le motho wa boemo go itseng ba mmele o mokana o nwa dose kana ha o fitla mane chef a dire moriana se ntwa ga ka tawo ritela mo so bile o fela nga jole re tswa re crash moriana ha o tla tla mo ke kgwedi ka go ntse tlano le shelf o tso lo ke mmele wa mo o ska tlo feta o so ta mo tso ga isa lo ona o so le kutsi mo motho jole ke tsbo gore le ha di iswa mafatsheng kwana e be lo re ba tswa ga moriana o itseng ona e hlone ba itse mme o bua proof ha ba o pona ntate le ka taba tsa bo COVID wa tsona tsona le batho ba ngata ba tlang ho etsa dithuso tse itse fa tsala jwale mola ntho re laolang ile WHO jwale ka ile ka o etsa ka le ona jwale ntse go tsaya WHO jwale lo kgona etsa regulations lo ba mona ntate ile ka tswa mona ile le wena la yana ke bona ntate kashi ha e bo ka fana o se ditjampi o tleng da le kashi ha o sana ga o tla bona o thewa ka ka ma tla kena ga na so dinga ka tsa ba tsa full due process o ngaka ya mangolo hao ya re bone ya testing le re ngaka ke ha o sana o bona motho so tshwentse clinic mo fela tjena o tla me o follow procedure tse ngata tsena tse ka ba metsetse ha o sa tsona bona o motho ke no itse pharmacy mo no sa tsotsa ba isa o bona pharmacy na di tla fapana ona le ntho tsa pharmacy na le chemist o le di pharmacist di na le pharmacy technician di tla me o sebetsa boemo go itseng ba tsebiso o go ba tsena o fika dipedi tsa mmuso ba no go nursing assistant ke le tse fana ka ditlhara ke pause se tlo ba pause o tlo fuwa ditaba tse dintseng ke motho a nepaetseng apo monna fela maintenance ngantsa pa sa santsa fana anta ba itse go utlwa ka mona gore moguli a itse mo bua ntho itse ga itlhala ka maintenance o sa fitla o fa ditlhara tseno lo gona ha o re kana go mo fantsana gore motho ke general practitioner tsena tse ngata go bona le tsona motho a se le motho a go ibomba ba a ka o balla di x-ray tshwana ka po afika o balla CT scan fela yolo ka ba ke le suthu mo go suthu mamang o sa ba di CT scan ha o ba sheba o ikela to the obvious thing do e bona o ina la o sheba ngwana o na le phoso mona o sa bua ka ke ntse no pantsa la ngata re pata batho o tla fumana go batho ba beiwe tla sa bo TB treatment o tlo motho na le TB batho na sa food ha o fika le kwantsa no this was only TB motho na le cancer you cancer ina o TMS metastasis it is metastasized so meaning that hore e matshwafo mona o tla matshwafo mona o bona magobo wa no ga ke TB o tseba wa tseba bona TB e tala ka on the axis wa tseba ga bona ke TB na e jwa kana go mo go so motho o na le pneumonia ke la ha tsebe go TB tsena di mefuta jwale ha tswa gore o lo fumana treatment tse se tsona bana ge ya ga ikwalla wa ga ikwalla wa ntse ke bona ke shebile ga go ya professionals ke shebile child of time so ha o ka ta ikwalla mona ntse ke motho na o sa le ka o di mo go tsebo tsa ga re ise mo kutino ga o motho ile mo consultant special ha ga itse jwa ge tsella pele ke abo manager mona o tsela motho la tsela ke pele taba tse ka tseo se re tlo o botsa re general practitioner motho na mola o reng ka wena a ke go tlameha go tseba gore this patient is a JJ we keep her for na kweka ha o tla ba bona ntse tse refer patient to the specialist ke yona mo reng jela e tla ke le mente tse go thusa go ntate tabela ha o bona kana kwana ke se tsa bosile botsa ka
laws of Lotoni Eya. e le hore kgetho ba qualify for MCC compact compact ina le portion e tloga e cover taba tsa health ha le fumo nna ntho tsang telemedicine ke yona tlo go thusa la rena le consultant tse nyane tse fokolang jwale biro ka ofela ke re bua mona taba tsa ho kena tsa patient mona kena mona tsama ka marangang go fitla go consultant mane tsa tsona taba tsa ba ke dife re tlo ba etsa ba tsa bona di very simple ke nnete o hloka ho patala ha o sebetsa batho bophelo ba batho but ha o le ngaka o le eng o le health professional o ke pitso re nga le pitso ntate yena o fontsha le ka batla go bua le ka business senga batla etsa di-billion no ha jwalo re batla o be le bophelo bo mo phedisang ba go tso phedisa maphelo a batho jwale se nna bona ka ofela nane ke le ka shiko ka mara o le ena ha o ya ngakeng e le eng general practitioner o tlameha ho yena go itse le yena wa tseba hore na ha o sa o nkana go gae o se go feta matsong a mangane pa etsa ka mo ke bona le ke tsona mina ka ofela nna dei mina taolo ho bona le lona wa municipal ke fetso o nna ntle ke fetso bale nna dikashi mme ke ke ba sotho hore molao ono go hloka mo kgethileng molao ona wa domestic violence bill nna ha o qala o le ga lelapa o se o hlekefetsa mme o motima tšhelete mme o sa na lokela o kusa le tšhelete haibo ke o etsa nnete mme o kala o motima tšhelete ke tlhekefetso mme le mme ha o tima tšhelete ke tlhekefetso mme ha ka le kena be tuma o furalla ke tlhekefetso lo yena o mo furalla ke tlhekefetso ke yona ntho e le re bopa monyetsa malapa ke o tsana re bopa ona ebe jalo ntse tsamaya o ya mola o le Mr Mahleza o bitsanye di whisky bana ba sa sekolong ga mona nda se rongang ka ke mela e se teng ngwana ba e teng le ene di submit quick bill nda jale re kentse go motho mo le mona le implementation ke tsona nna ga go etsa mosebetsi se di pela tla implement ona be le tla mena ke sengile statistics sa bana ba hloka hore ba fuwe ditšhelete bana le boko jwale e be lore ba fuwa latela ka dikhategori tsa bona wena bokoa ba butswa motwana e mong a bokoa ba sa go lwetsa batho motho ya mo assista le la ja fuye tšhelete ke se tla be o implementa le parliamentary se di fitise le tsona finance le dinyetse o ka tabe e fitse that means go lana le mo a ke ganna le tsaya mo dilo ba fana le ha o kana o tshela motho le ba motho na go miketse sa ke ngaka e tla hlalosa ga mona motho na boembo ha ke bona ke le re mo kopela hore e be yena a mo hlokomelang e be a mo etsa jwalo batho ba matla me go gola ndate ebile ka manta ke a workshop ya bona le bona ba human rights ke bona se sentse ba long khata hore na nenge ne mbanze ke le tlotla ke nna ka mosetse o entse ha se nna implementa a se nna motho a implementa di policy ke executive yala o tla ke tima mme tšhelete la ha e se etsang a kgwedi fela motho mo di tlhaela matse ba le ngaka ai bona ka potho e teng hanga ka ke mo ve tšhelete wa motima ka ga ne ma dikolelo e se la ditšhe o ntse o nne le ba ke wa sa wa ha o fitla ka mano you have to make sure that o ska ba ba dikolelo se bana breakfast o tla ba wa la ka potho tse nda ke tukelo ha fela le yena ha ba sebetsa a ska o hlekefetsa a ska ja tšhelete tsa mpa ha o sebetsa bo ole o mo romella tšhelete ya ba jwale o e sebedisa mpe ke phoso ha etsa ntse tse ngana nda tsa go jwale le thokolo ngwe tla me hore le dumellane la le be thumo le dumellana ka ntho mo leng o se ka fumana jalo so ga o nyetse ka dikgomo jwale therefore re tla me hore la ntse o sa batle ke phoso dumellana re bokeletse malapa o be mo futuka ga malapa jela ha ka sheba kwana fela a ba sa go akula zile lo sa na go akula ne jalo so ka me o mo ka pelo mago nga ma polisi no na fitla ka mana o ka etsa la jena o ka etsa la re na le ke teo re ka bana ke ke ntwa di kamano go be le committee e o ka metsweng ke morena okay le bo ma counselor ga o fela batho le bo morena wa ha wa mo motse wa ha a tseba na o phitso nga la tenga mana o tenga le ka tkolelo wa sopa ka tenga mana no o mo kenya phafa o mo itsa jwa le tle le paki mme e tle le re batho bana ba fitla mona ba fitla ba bua le lona ha se le hlola le lo bua mapoliseng tokete di a bula o ya ka go tela o bana o le bua gore o bua bothong o tse botho a so ga ngang fa se re di ya magotleng la ntho ka mo ntse di shelwa go kwa na maema tsa jwa ana go ntsha le gore ngwana na ke ene mo no fetisa mosadi wa hlekefetswa mme le wena o thola ha o ntse o bona o sa itse tlaleo ke phoso o ntse o shebeletse taba o shebeletse ba mbona ka ba le batsali ba teng ba shebella dilo tsa bona o nka kolo ya hao o lo nkuka le tsa rata ngwana wa motho ya o ntse o bona o sontse o le so ya nda ke le tse tla tsala ke na tshebetso nne ntse nda le fa
ke bua ka melao eo ke reng ona ntse ke bua ka ona o sebetse signature le motho di ka nna ba lo sa ka pele tla ba o sign ona mme a o signetse cassette ya tswa mane re pitse fela sona tera di sothi a di sothile mo ga tswa fela go nne bana ba re thulang ditherapisi mo la re lo ha ba le bo ke mathata yale ke mathata ba ba tsa le teng go na o thula ka purpose le fe se re shebe motho a ka la o tshwana le purpose a batla o inyakalatsa bona mo boso le teng a ka o thula ka o tshwara but how tshwara a batla o inyakalatsa wa tsa go nyaka bua ka yala batla o inyakalatsa bona le wena o tshwara ngwana mosetsana o gona o sebetsa le ena o tswang fela purpose le inyakalatsa bona mo ganyeng teng okay hele bana ga mathati a se mathata tsone dimpa fela ile ka hore fele ke ya hore re sireletse a ke batla ke champion ya human rights yena ile ke le ka motho mo le mong thukelo tsa tsa mantla tsa bophelo di sireletse yena re bona gore ntate se ka ba yole ka bona kana go nngwe ke a fitla ke mo parlamente ke na le cash nyana yole ke etsa ntse ke ratang ka pela ka batho gore ke ntho e hloka mo ga o bona ngwana wa motho o sa bila etsa ntse na fela bana re ke short and serious ha ona taba la tsena o bona mo ba pelo ba o go re le thabo le le tla bona le lona yanda mthambi ya go nge go bontshe ha re khutla mabenkeleng mona ke tle go bontshe ditaba tse ding tse amang tsona taba tsena tse re bua ka tsona ke tle ke re thetse hanyane fela re tswa go feta tse ding mthambi ke sapotela fela mo ye motle re ya lebenkeleng fela ke rona ba My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Moye motle hle re nne re o leboe ha o tsona le gona re gotlile ge le Maits'oaneng ka tsamaya ka Lesotho Tribune ge le hona mona mo re leng hona teng marangrang ge ntse re shebile ka kotlolo jalo ditaba tsena tsa setšhaba ke ne ke itsetla ga re gutla mona ka ha re ne ntse re amaletse ya mang bophelo mona ke re ke bontshe mohlomphehi mona fela ka shebe ka mahlo fela ha qeta o sheba ka mahlo fela ntate Fako Moshoeshoe mokgethwa wa lebatowa la ha mabote moye motle le ka re ntse re na le yena nke ke mo bontshe fela gona mona teng mohlomphehi bona ka ha o sheba ntho o ka re ke mohlomphehi ha o e sheba mohlomong o e bula nthina o ba ke re ntate re ntse re bua ka ditaba tse amang bophelo le hona ba tshwa bophelo tla ikala jwang ke le ntate se le ke go panye ke tlhalose hanyane fela fela wa bona gore ke setshwantsho se ya go sa ke bothong ba monna bona ke bothong ba monna mona ke gola ha o sheba o tla bona ke se go petse okay bona jwale ya le mona di ka go ke mpeng okay mona ke o tlelella ka go yena ka le ne mo tsile hona mona pakeng tsa mpa le mona
e tswile bonneng magasin mo e tswile bonneng ya ntate magasin go tswile motho ena go tswile siki mo tswileng fela ena ya le ha le tsena go gutla Bloemfontein ha o sana di-check-up tsa tla tswela pele go tsona ho a check-up tsa Bloemfontein o iqetile fela jwale o ntsa le tjena o ntsa le ka tlung o sa sala ka tlung a le mong o sa bile mosebetsing di-family ha o etsa test o thwe ke thata ke ba sita o e hlalosa le bona hona o tswile siki mo e tswa kae di tswa mang fela jwale ha o sana mo a thekole ya motho ena o ntsa le go wa tjena fela ka tlung o ntsa bolla tjena fela empa di-laboratory di ka hlalosa ona hantle thata e bona ke yanda la ba sa phekole o fitlhella ba bela ba khone hore ba tlhalosa ntate re fumana le tshitsa le tsena fela ba re fela le di-check-up tsena di fuye Bloemfontein fela ba bontsha ile ntho e hlahileng ile tshwelesa ke tshwelesa e se tlile boemong bona botjeng e khalakane le cancerous ke jwang e bona la ka e cancerous ka po jwang ina le mofetsi ke mofetsi ka e ka nna ba ehlile ke bona mo bona ke so ke na ba ka hlalosa ba ke ba sheba bona yanda cells tseno di ka tang bua mo di a sheba bona di benign ka bona di malignant yanda ha di malignant ka mo libine di a hlalosa wa ha le china na ke cancer go bona bua ne ke tla na go latela laboratory tsa Bloemfontein di ka hlalosa bona yanda ka po ho etsa etse go yanda e ke mishahlo yanda o ntso ke mpa ke o bontsha yona fela hobane re ne re ya mmeta bang ya rona batho ba nang le maphelo a jwang a tlokotsing a etsang jwang jwale eno a re le tjena tsena santsane re tsiele e se le bokhakhi ba hore jwale hobane o utlwa o ile ngakeng o isitswe o kgutla le tje bona motho ke re ntao kipa mokudi ba no go shebile o nna ntse o fumana medical aid tsa hae wena a ntsa tla wena e fera motho extend ya hore ha ila ntle nga nine nna mona mona ke kwetla teng o tla bona hore ha o le GP o na le ha o potion ha o le consultant ya ha o le radiologist o na le ha ka o fela batho bana ba potile ba ntse di sebo tsa bona o duma mo kudienwa o tsela ka tsamaya e molemo wa ka tshi kgodisitse 1 2 3 tjena jwale ka nna fumantsha go mhlomo le yena ena mhlomo ntsa tsamaya ha ke tsebe ha ke tsena Bloemfontein o tsamaya ma mhlomo bana kana go ngwe ka le ba soto ka bile Bloemfontein ha o tselo gona Bloemfontein we know specialist ina ka bona ka ile ka bona ke la private doctor mo ba mantsa le yena ntse ntse re etsa ona tse tswa e tswang Africa mo jwale ke ntse fantsha go motho wa fitla mona go a fitla ke opera ke sentse tsepo mo motho re theoetse le yena ha mokudi a fitla o ya interneteng wa sheba bona mokudi a ntsa ga general ke ntse re ke kana ntse di ka tshi ha molao ona o ka feta bele tla go se tsa molao yona pholo mo e tla ba teng ta mme o tshile taba tse bohloko bona anta nna ke ile ga ntse ke motho a ikarabellang ditabeng tsa boiketlo wa setjhaba tabele ne se le bua ka yena maobane mona ya lane mona ya hore mapheku a kgola tsa kgola teng ba helicopter ka tsa se solid tsa mele ditho tsa ditho ke ne ke re ho Basotho he ntate khale re le iletsa ho lone le kgethe le ipolaya le ipede tu ke ne tse go tsena ha ena itepuetse ha ba tsamaya ba o kgetha ba ipolaya ba tla motho o tloa ha sa le ka parlamenteng ha sa se ya parlamente e isi ka le speaker ya gola tsena bua tjena ba le yena bona hore re qala ho bona ntwetshi Monday to Sunday ke di buka fela ho sebediswa ho itsa mmuso ho fana tsa sesole seo ntse re lla re ntate ha e nngwe yona e bole bo kgonyi kena mabane e le utlwile dinyamu ntate ka sha bo mafite mane ba kudi ba fuwa papa ka dinawa nna ebile a se di nna ntate bane ke tsena di kae di na ene ntse ke di bala maobane ke re ntate ka sha ke re ha hona ntho le tsalang ha hona di allowance tse patalwang ha hona ntho le banteng tla sa bane pese yo mme ntate ka sha nna fela re ntse re tswela pele ge nka dikoloi tsa mmuso re ka petrol ena e manong manana ke o ka petrol na me fela ke re nna ke re ntate ka sha ke re ntate speaker ke no sa ikhutse ta ke go tswa bona mme tle ha o thata tse se ke ba la ga le la fuwa hore na hantle batho ba ikebiseng o peta mosebetsi sa batho ba ke re ke tsena dilo ya ba shaba di tletse all over ba petrol tsona tse ba kolota makana tsena ntate ntho re ke papa ka dinyawa ke tswana ke re kupela le go shaba na wa tsena di 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le go 10 ke na wa tse 10 le go exact ya le ke a letswa ke mantate ka ntse re mathateng tshina batho ba ke le ha ba Basotho ba nantsa so nna ha ba zile ba shebile go bapala mosho le tsa mmuso o tlele ke tlotla ho yena tsa tsamailo a ile tsa dibuka a tsamaya di bukentse ba ke ta go sa lo kgetha tsona a tšhinta nna e lekile ke le ka tlhoela sohle le nna se ke la tsona ntate se me ke sa wala gati o tlwetse sohle sa le sona maru ha manno ko ntate le mo hlompa
o le maleng teng ya mkhompa nna a re ke kopa hore ke tlo pholosa Basotho bana ba haeso jwale ka la motloela le thashasha la motloela ba le re le na le phadi tsa bolole tse itsetse ke le loko la mafela le phadiswe ka tsona la bala sisa kholo le ke taba lo o ke re o ntate no ntse a noble thing nna e qalang o e bona lefatsheng lohle batho bohle ba tloa mona ba rekisa maano bua bona ba ya kwana di honeymoon le di honeymoon ba lo ka matlo ana expensive o ka metseng mawatle mo na go ngwe le mo fatsa nona motho a mohlatswa a metsa ntong empa yena go tšhelete nyaka ona jena ke tlo mathaka ona je ka nna bo kae kae di ramense nna o re fela pholosa Basotho ebe re tlo re e be re motho o sia motho yena motlatsi yena wa tona golo o sia mosebetsi ha ona mosebetsi tsa ntho ka parliament o tswile ke hane le matha ba teng mona ila ka batla ntho how leader of the house you guys like wana jwa re na le omnibus bill e ne re di bona re tla matla so hela re bona ka program ya omnibus bill kena hona le melao ena e ntate speaker ka tsona e kena jwang pele re zo peta re zo bona re tletse ntho e ba se ba ena le tlama wa in question in a business committee o e ka ile yana tshara where is it but Basotho ba jutsa mona o tla go tse wa politika eno ha ba tle ba nna ke rata motho mo le monga pholosa Basotho nna ha o pholosa Basotho nka o shela ntate khasha nna ha ba ka tsaka ke mona ke pholosa Basotho ke tlo pholosa Basotho ho ke a lwana tjena legislation la batho ba tla parliament Basotho ba very careful nna na ke batho ba tla spenda nako bona ka parliament ka mo na ke batho ba tla itjwetsa hore ke tla sebetsa bosiu o fihlela 8 o'clock ke tsaka mo ke batla ho sebetsa na haeso ka ba ke batho ba mfala ke le parliament ke fitetse mona la ke Basotho mo sebetsing ke phe ke re tsena di kgetho e di wake up call me lo bua le Basotho se la ba halefela ba bona ba utlwisisa ba bua ntse re bua di slogan tsa bona ntse re fitla re ketong ya tsatsi ke mathata nna ntate re na le crisis ke ntho iso ke re ntwena e ntate motanyana e ntseng ke opela ba yele se ka ba phatlalatsi le ka ga mo yele re bemo se la bea nna ke le mo le ba bea bona la studio ba hlahisa o sebeditse motsetsi le social class ke le ke ile le ke 6 nna ho ba ni yona e ba mthala wa ni yona e se tsa buka tswa fela bua ka di ka motion tsa ka tse fiteng ka obviously ke dintsi so wa go wa ni yona go ba ni yona ne tsa ne gona go ha ba tshente le sio e tshente ha iyo ntate le nna ke matha ka hohle ha ona mo ke sa mona le megatse re supportang e support ma parliament e re fana ka fund ya ngola fa tsmona hore nthuseng ha ke feel cash nna ke fuwa ha ba ntate ka dikolo ke re sa ma parliament at 10 ke ya ka chancellor ye lo chancellor o patala ho tena ka shamane ke patala dikolo tse re tsamayang ka tsona hore re tsamaye di jo bana re patala ha ona cash o dumong tsa ona e tla nna ha ona e o tshwanga le batho teng ke tla be bua megatlo e ona le megatlo e meng ya gone e thetse hore e thuse ma parliament nna ha o bona di all the activities tse di tsang go be ka bangolla ya tjena ba nthusa ba ke patala 1 2 3 4 ke re le boyi yene mono o kota yene mono o ba getse 1 2 3 4 go itsela fela motho a pakameng ke go patame le faso ba bitsene ntwe le wa bontshe fela expertise yene e tla o etsa hore ke batla general sekolo lona ke tswana ya tse e fihle mo tse tsama yo itimela go jela go tsamaya ntse o bua ka batho matha ka ohle mona o matha dina ke ntse o bua ka batho ha ke na nako e nna ka tsaka ke na la ga ke tloa mona o ntaska go tsamaya tsa mosebetsi wa nna tsamaya o etsa mosebetsi wa go bona Basotho ba khulwa ke ntona ke tlo ema ka maoto ke thuse seme batekano gore ke bone go tlo pholosa ba ke nna le tumelo yohle re ntate hore ke tlotla pholosa na ena ha ke re khukele ntlenyane ya mo go tsitseng gore ehlile e tlo qhala parliament ntate ntate motanyane e bona bua se hore ha ga ma parliament ka bona ba dula studio ba hlake ka matsatsi a 15 e mo le bona ba itlhalositse hona o yentseng ho ba bele ka mora 15 days ya qha e hlona le tsa parliament nna a le tsa parliament gona re le badisa ba di committee tsa gona le gona ba batla me bona hore ma parliament ya ba etsa mosebetsi o wanda le a solo re social task ke batho ne ba etsa mosebetsi nka ba la ba be yona but we did it ke fokola mo ka bateng ka mo bona ka go mo kwantsa yo le gona jena mhlala ke na le sola ka le ntulo teng le go nne ha yona jona gona ona jena ha ke lo tshengwa nna o ntse ba ke le mo ba ne tse ke gota ke mo kopane le NUL kopane le kata ba tsena tsa NUL ke kopane le magala a me mo finance ka o fela tsona ke kopane bona ba ona le crisis e go tla ka fara ka di o hana o itse ho wa wela ngwena ke education ke social development le gender le health amahlano amane okay ntate yana
Ntate ke ne ke kopa hore ke hle re kene ho yona ya bana ba na le bo kopanang le bona hobane tjhe sentse re di hapella mmoho kaofela hore na ebe boemong bo ba taba e leng hore ntse le crisis ka sekolo le tsitsitsitse ba Hantle taba ena e hlahileng e kotsi ena e bohloko bona bo hlahileng ke yona ya teng e tlang ke tatela rapa taba e nngwe ya gola e leng awe hore bana le ba banka 3 months ba sa fumane ditlhapiso mme ke le ka ema ka maoto o ile ba diretse batho ba ipolitisaetsa ba bontsha hore se ne wa etsa live ba ke lata ba hlanka ho hlemana ka ya planning ka ya manpower ka emisa bo ba sha sela bana ba kena ka le mme ba senate ka education ya ba re qetella ka ba le ya ba re qetse re fitela qeto ya bana ba fumana tjhelete ba fumana tsala hore yene go latela maemo a covid ebile se yene le investing nights ha o wa mamela ne ke mamela ne tse di tsa go so taba tsena tsa ho tsa registration e ile ba challenge ba bana ile la kwa covid you don't register online jalo of mantsala hore batho ba physical ka ba le mona ha o ya physical ke wa bontsha hore ha o registera academically o register ka thuto le o tla be o le proof ya di finances okay the manpower ya o patala ka po batswadi ba o patala o le motho ya itsetsa mfomo ngono wa ke nka qetwena ya ba taba ena yetsa ya bana ya ba yene e nka bana o latela capacity ya bona nka bana ba kae ha o mantsala bana ba ka bang something like 300 I think 300 is nang proof of gona ke manga ba patalang tjhelete ya ba ka nete ke a ke tla ema ka maoto ke bua le Ministry of 300 ya ba Ministry of Finance, Ministry of Development, Social Development Planning ya ba ka nete bang dumela ka latela tjhelete ya bona pesa yo re ka kgona fela nga 120 jwale ya ba jwale ka ntle ga hlono ba ya ba yo fantsala hona le bana ba 125 125 yena fantsala ho jwale e se ke ni register le academic o ma ka mane na ka lo kene ka mane ntse wa attend class o ngwana di exam tuition fee na o tla ba e patala yona e se le mokolo jwale khankele bana ba ngoletse hore ba kopa mokoloto ono wa tuition fee ona wa school fees o etse o iva ona jwale ntse re se ka se na taba tseno re sheba hona policy na re procedure reng ha ntse re ipapisetsa ba hore thuto ya ngwana e tla pele bana ba that means o ka ba sitwa bana ba bang ba bona ba sana batswadi ya ba sebetsi ka ba go that means o la next year la ka ba pasa hantle ya ba fona sponsorship ba ke ba khona register ka la mokoloto ke la tabeng tse re tsena le nna e ke na mhlomo next week le re qetetse ka phata le tsona ha ka enda okay la re ba le yona e ntso bua ka ene tse re tlo dila ka yona le yona se tselo le pipeline hle o bona la ka tafleng ya ka o pima ho lo sana tla ke na le ba dialysis ba le re ya le bona parliament jwale mme ke kgodimo ke le bone le ngolo le ba le ngolletse lona ya nda tla le lona ka le lona ba langa taba hore ditjhelete tse ntse ba di patalang le tsa bana ba yang bohlotse jwale ba tlo di bakeng tse go le ba tsamaya ha ona accommodation ba bile mo le banka machine ya fokola ka fela bo go tsentsa bana ke re go di address ka bona ge di kopanela mmoho jwang ge sa lwane ge sa attack mang ge bona na matlhareng a ge isang jwang ge kopa kae hore o ye go re thusitse ya ja ga ra thusa le ba tikana re mo kopa go thusa e ga wa thusa be a ska lankanya o tla ke se ntate ha re ke re talimena ya ho qhalwa ha parliament na ebe o ka ba le clue ya ona ha ka mora matsatsi a 15 ha e ba re bala mohlomong o tloa hona jwale ho ya ho di 7 tsa October tsa July hana ha e qhalwa ho tlo etsa e tla speaker se bua hona ka parlamenteng ka po e ba ntse e tswang ka gazette zo ka gazette okay di solutions za gazette ke mola le mola le tla botsa ka parlament e se e ntse di zo le mola wa bontsha hore ha ke tla ditsolo within 3 months be re tswela kgetho okay ele ngo bona sa go khanna go tse tla go tloa mona ya pele ke re bua batho le tla be re bua ntse go ke ne ke ka ona ha re sotho wa tla ka o sa ntane le ona e salletseng ke di kgwedi tse tharo ka le bua le sela le wala dikgetho pero la tela mola hle bua nna ele ngo di party tse teng ha tsana di salletseng only 3 months o e bile gore ba itse le ba bona gore moho wa bona o kena batho ke tswa jwale in fact di mantsana ile ga sa e bala ba parlamente bo fedi
o so setse fela ntwe ka reng fela it's a sort of interim government in executive o ne tse mesebetsi yane ya letsatsi le letsatsi o tloa mona ka o fela ntate re tla be re le mabateng kwana re tla mme mabane ha la itse ne le time ya bobedi yena o khutela parliament ya ntate le time ya bobedi e leng go nya lo tla bo le mo tsele shome tsona o itse ya na pila ke go gopola ile ba ile di gago e ke ga bua le gona re le ine le yane e ne re le lekiswa ka bolawa a ke wa tsana ke tswa bota ya ntate le mokgatlo wa mabote ke tsho ke re ke hlompa batho ba mabote ka mehla ka tabe nda batho ba mabote ka nna ba nkisa kwana tse ba ga ba nkisa ke do fola mane ne go za batho feteng ke tla le 512 to bele ba ditsa le na bobedi la ga tla ke na bobedi they just take a decision le bena eta bana ka decision se ba ile ba mpitsa ba re ga o busetse mara nda eta bana ga ditsa decision a kopa ba ke kopa re batho ba re ba lwa neng ka teng a ke le siyo ile ntwe tlotlang e ke ipang e tlotlang mo gore ke motho ha o na le batho se itse le batho o lo hlompha batho go tshwalwa empa o la nna ba le dinganyele se ile za hana o za bala se ba dingata go tlobuwa ka tsona se ile za ga re imamele taba e ba le batho ba itshile mo ena o tshile bona ha o o mo ya nteng wa o tla fellwa ke le la o tsileng bile o tla skala tse tse ga ya ntate re bile le wena ya khola ke be ke neftile kwa kene re bua ka taba yane e ka hara le kana la bophelo eo ka yona ho thweng bahlanka ba se hlole ba amohela dithuso tse ba di ka hlaha ho batho ba hlanka dithuso ka thoko ka morao re ntate matekane a thusane ka bakudi ba ne mayana taba ena e tsetse thoko home e seng e fihlile le dikolong data ke go itse education yona ntse le ka lebaka la ditaba tseno re se re fumane tse ding hape tsa hore go na le circular e tswileng e tsetseng education e reng ba education le bona dikolong mola ba skebe ba hlotse ba amohela dithuso tse hlahang ka thoko mme taba ena e entse hore ebe dikolong tsa di-high school tse ding tse potapotileng ha di amane le bo masiane ke le bo kae hona batho ba neng ba ikela ba tla ba nkile dintho tse kang dieta ba di reketse bana ba sekolo di hannwe maobane ka baka la circular eno bana ba sekolo ha ba fumana dieta tseno ha ba fumana thepa tseno ntate ke tse ding tsa taba tse ding tse tseng ke taba ba fela ebe re ka ile re bua ditaba tsena mona ya ba ntse re di ntshetsa pele ntho e nngwe le wena jalo so tsile circular le ka la thuto e reng wo di principal ha o sana motho a tla nna a fihle sekolong moo a ntse a go a thusa a sa kopana le lekala ya bobedi ntate hle bo fe tsona kaofela gona le ka leno la bophelo le lona le mona ka lona re fumana hore jwale hona le di-ambulance tse ka bang nne tse rekileng ka tsela tse tjhekameng haholo ditaba tseno di tswala ke tsona tsena tse re neng tse re bua le wena ka tsona tsa taba ya bahlanka jwale ka lebaka la gore ba tseba hore go na le dikoloi tse nne tsa di-ambulance tse rekuweng moo ho thwe ha di se di lo bontsha motsotlei ho ile ambulance e le nngwe fela e le bontsha motsotlei hobane tsena tse di se di nketse thepa yohle ka hare ka mona le equipment yohle tsamayang le ntho e bitswang ambulance e se le makopokopo fela ha o sana letho ka hare ka mona di hlaha e se le makopokopo fela jwale ditaba tsona tse ha di se di tlameha ho le di sebetse ka hare ka la rona ha ba di-ambulance di rekuwe di na le full equipment na jwale e kae ke mona mo e leng hore administrator ha o tlositswe mono lekaleng la bophelo health o isitswe ka transfer education wa education o tlositswe ka nkana o tlositswe ka nka kwa jwale re boetse re bolelwa hape le sebaka se se leng hore dikoloi tsa lekala tse ka nnang ya ba e sa le ntse di sebediswa ka matswepelele go na le mo dipatuwe stationeng tse ding dipatuwe tse ntshepong ditaba tseno fela di tswetse fela ke taba lenaneo lena ya ba di se di tla jwale ha re ra phopetsa re fumana hore tshwara le ditaba tsa nnete ke bothata le ka la bophelo mane go tshena ha e ka re tseba ditaba tse tsa mo ka fela na e ka ba go tla qetella ho etswe jwang mme taba tse di tswame hona ka mona ka studio sena seo nna le wena re neng re le ka ho sona ntate ya gola ka lebaka la nako e se ka batla ba ha ne se go tekela tsona e ne se le uka rona tsena tsa ho tekela tse go fang tsona tse tswalang go re ntse re tla mo go ba ntate fa di tswala ke hore re ne ntse re tla mo re ntse re bua ditaba tse kang tsena go so tlile le tsotlo le ho se bile ona le sekila kana nda kana de ke lebohe ka boiphitlhelo wa le sebete sa hao sa ho plosa na hae nda ke ne ke re ntate khasha ba mbaka nna ke re makala no bua ngana ke ra bella go nda ya heso nda
Ndana ka fumana anything tangible secular ka ke batho ba no ba khutshe mo ke ntse ke Basotho ja ba tseba bona parliament e powerful ba ke ba tsayeta ba tsena ba ngolo ba kope go ke ya dipakeng taba tse it don't even take me 3 days ka 4 days ba ngolla batho ba le batho mme la be ka parliament ya motho tse batho ba ba tsile taolong ba ne ke tletse ba hlile responsibility ya gona ke le ma parliament mosebetsi wa gona ke le ma parliament re na le matla ka hodimo executive ke bona ba tlameha go bona gore executive ya account ke bona ba tlameha go taba tse ka ntse tsa Basotho tse ditemeng mme ha o ka ba mpatla fela ntate gore batho ba no le a le mo mfono mo ga le ke mo ka ya parliament mara tlang ngone le ngolo go tlo go politi ya shike le paketa mme le ba bitse mahlaka o tla go tla bua mataba tse di bua class shaba le di bua bele motho le madi mabetse re qeto ya parliament ke le bataba tse ke utlwa di shabetse nna di hlaba tsa zo di bua go zo di bua actually le bona secretary actually le bona secretary ba tla hanga ka fumana ke ka ba ka fumana ala tsa president go bele motho a bitsa ga ke tsuso man dina a ngolla go biteso ye parlamenteng ye senior flag bela ha ba motho a tsibang batho ba motho isa fa ba dieta e be o tse go ba iketa ena ai ba jeli ba go ena o nta itsa mo ba tsene ba itshongela batho ba iketa a o fa ga motho o re ikata batho ke re e motho ona wa iketa ba ba tsona ba shaba a ngolla okay ke mo motho ga o iketa a ke ntse ke ba ngwana yo le ntse le mo re se tsa tshaba a ba sa tla parlament mo la go a o sa le ga ba tsa ba ka batho ba ke le gona re ntse re tsa mosebetsi so ntate Fako le bile haholo ntate wa ka re le bile haholo ntate go fihlelletse nna go tla ba bui ba khabane hle re di tlile go fihlella ha kana o sontse o bua wena gore matsatsi ana e hlile di runya jalo ka khwiti ha ile ka mobung ditaba tsena ba le ha re thiba ka nqena o hlaha ina ha re thiba ka nqena o hlaha ina taba go bona ntse le molemong wa setjhaba na hoba le maobane ha re utlwa ina ya gore jwale social development di sitwa gore e nke tšhelete e yang sebakeng se bitswang le bakeng le batho wa la le tona la ka la bophelo mo le tona la ka la bophelo a kgethuwe ngwana teng hobane jwale helicopter ya masole e busy helicopter ya masole e busy e sitwa go nka tšhelete ya make butu ba se ba tla gola ka moga kgwedi tse pedi bale e schedule sa yana se busy empa tsatsing la ka jeno ditlaleho ntse di bontsha gore e ntse ile hona ka maloting mo e leng gore e ntse nkile motlatsi wa tona golo tsa gola tšhe le gore ka ha tona golo ha ya ka gana ke yena e leng tona golo ha jwale o santsana ile le batho enka yena helicopter ga eno ya sesole jwale re ile ga botsa potso gore na re botsa PS le nne le tona e leng la social development mo matoti rona ha ba se fana sa masole CBC tse tsa ba hwedi ba teng e leng date matekane le date le bona di sitwa gore go ka bua le bona molemong wa batho ba fumana tšhelete ba jwale ho tweng date Fako sefofane sena sa masole se ntse se isa thepa e ngwe gona ka ditlhabeng ka bana ka lebakeng ya sekolo se ntse se hau batho ha ba se bona se isa thepa ba se ba re modimo se re tlo kgona ba tete motse ya ba sefofane mana ha ba fitla ba tsela dino ka ba tsela hole batho ba hole bona ba gola ba ke makhepe ba gotse bona ba gola ba tlo gola ba go tloa sena fela beke ho tlo bange go ntse pedi ba fala sa masole se tshwanetse se ya politiki yenda motho le ntse go batla batho na golo ya se yenda ke yena e tsang Basotho tshi yenda le ha re na haleng ke tse tsa batho ba ke ho tlo ya se ha ona mokgwa o ka nkwa fofana sa ntate matekane hona bele boemo ba hona bele bo ya haholo e tla bele ho ga ya mading a mpa jale motho yena bele ke na potso ya ka e tlo ipela motho yena go batla batho na go yenda bele potso ya ka e na lo go le re ba ga dipolitiki jale go expose motho nna ke rena ha motho eo a sitwa mo fumana tšhelete ena a sitwa mo fumana tšhelete e le lekgakwana le hae ha o lokisa bohloko ka gore o dia go le godisa gona le gore go le fa tšhelete ka nako e ba jwale matekane sefofane sa sona se tlisa masole le tšhelete ha e le eo e leng tona golo ka pele motlatsi ya tona golo a na tota kwa dipoints tse ngata go motho wa fuang tšhelete ya golo gobane ha tšhelete e fita ke go tatse go re fi mama jo re fi tšhelete ka mo go kapa ha o no one mme matoti o re ntena ke ya dilemo tse sa lentse o etagala go fana go tla kolota go itse peka botse tharo ba sena transport e leng gore re mpa re bua fela ba le lona re tseba mona ba ona sireletsa ke ka nnete o re ha ona ntse sa taele ya mona ke ntse tse tsala na go se ka ofela empa e tseba fela ba ne tla le bue ke rangwane ka ino hla le ba ke ho ja ska etsa le ke ntse tse tsala e leng gore wena ona sa e bonele o ntse a tsala ona la go a ile yana fana matlo tšhelete ba le ya fitlela mo o
o so jwalo o re tsetsa ranta ke tsebela kae ka ne dithe ke tlhalosa fa le ka yo bele potso ya ka nna ile ya bona motho yo le sa mo pentšhelete en pantele ba tla ba lo kgetha di buisa ga le mo pentšhelete bela a tlo le hloya a tseba o sheba e mong a ka hlanga le bentse ke re e tla ketela e ba ya ka matseka ke of the social development a se ga yena ha re ke makgetlo a feng e se batho ba sa gola for 2 months o na la go ya godisa motho ka ne dina o e tsebela ka taba ka finance gona tsa tseba ona ntse tsana ka ne di tlhaloso tse a fanang ka tsona le PS ya hae ntate la o le bja re le buile go le mohlomong ka re ke tsona taba tse ke rantse ka tsona tseo ya ntate e go le kala le hloka ga re fumane jole ke gone ha re fumana ditaba re fumana tse ge nka e se legit ka ga parliament ba ka re fumana copy le kana ya ba nna ntate ka inya tla a ngola mono a re ke ba ke ntšena ke go matla ya ntate a re le buile go le kana ke mohlomong buile motle go fitela o se sane hle ha di ya ditshwana ya dikgutla e tse o khotso ba shweshwe My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.